Hoofnuus vanaand. Minstens 10 verdagtes word gesoek na 'n massaskietaanval in Bekkersdal. En Bafana is reg vir die Afrika Nasiesbeker wat vanaand afskop. Goeienaand en welkom by die Sondagaand nuus in Afrikaans. Minstens 9 mense is dood en 10 gewond tydens 'n massaskietvoorval in die vroeë oggendure by 'n taverne in Bekkersdal aan die Gautengse Wesrand. Die polisie het 'n grootskaalse soektog van stapel gestuur na 10 verdagtes wat lukraak op slagoffers in die KwaNoxolo taverne in die Tambo buurt losgebrand het. AK-47 en ander koeldoppies is op die toneel gevind. Die verdagtes sit in 'n Quantum minibus en nog 'n voertuig by die taverne opgedaag en op die kliënte losgebrand. On arrival, the ±10 males went into the tavern and randomly started shooting at the patrons. While in that process, 3 people were shot and killed, fatally wounded. 10 were seriously injured, and out of that, some of the patrons, 2 of them tried to run, got into a black Golf, it was parked here. Criminals shot them too. Other patrons who were in the tavern tried to run to the clinic, and unfortunately 3 of them succumbed to the injuries. Van die slagoffers is in die hospitaal opgeneem. Kakana sê die verdagtes het pistole en 'n AK-47 gebruik. Hy het 'n beroep op die publiek gedoen om met inligting na vore te kom. Die Drakensberg munisipaliteit in Parel in die Boland is besig met opruimingswerk by die Laborie wynlandgoed nadat 'n brand gistermiddag by die landgoed uitgebreek het. Hoewel die Giovanni's restaurant en 'n gedeelte van die verblyfgeriewe vernietig het, bevestig die munisipaliteit se woordvoerder, Zulfa Petersen, dat die geskiedkundige herehuis suksesvol beskerm en buite gevaar is. 'n Ondersoek na die ontstaan van die brand sal van stapel gestuur word sodra opruimingswerk afgehandel is. Brandweerdienste en nooddienste is vandag terug op die toneel van die wynlandgoed om die situasie na gister se brand te monitor en om te verhoed dat die brand weer opvlam. Nooddienste het ook gaste en besoekers as voorsorgmaatreël ontruim. Crews remain on site and are actively monitoring hotspots to ensure the area stays safe. The fire broke out shortly after midday on Saturday. The cause of the fire is still unknown and a full investigation will begin once mop-up operations are complete. Sterk wind het vermoedelik die brand aangeblaas en toestande bemoeilik om die brand onder bedwang te bring. Vertragings by die Lobombo grenspos in Mpumalanga na Mosambiek veroorsaak dat vragmotorbestuurders reeds dae lank by die grenspos gestrand is. Intussen maan owerhede motoriste om versigtig te bestuur op nat paaie weens voortdurende reën-neerslae in verskeie provinsies. Minstens 1 persoon is dood in 'n botsing op die N4 naby Malelaan. Vragmotors gestrand op die N4 tolkonsessie. 'n Tou van byna 30 km lank. Vragmotorbestuurders is gefrustreerd en sê hulle voel uitgelewer en het geen fasiliteite nie. Elders op die N4 beweeg verkeer teen 'n slankepas. 'n Botsing tussen 'n minibus taxi en 'n vragmotor naby Malelaan het 1 persoon se lewe geëis en nog 'n persoon is ernstig beseer. Verskeie voertuie is ook langs die pad in voortdurende reën gestrand. Owerhede waarsku veral oor motoriste wat onder die invloed van alkohol bestuur. We have arrested about 88 people for allegedly drinking and driving, and then between 1 and 20 December. However, 60 of these people were arrested this weekend alone. 50 of them were arrested in the Nkangala region, while we had 10 in Gersibande district. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiapatu, sal môre die Lebombo grenspos besoek. Inwoners van Port St. Johns in die Oos-Kaap is stom geslaan na 'n massa-migrasie van 1000 pote van 'n naby geleë bos tot in hulle wonings. Sommige gemeenskapslede moes selfs noodgedwonge tydelik ontruim nadat duisende van die skaars albino-spesie hulle huise binne gedring het.
Owerhede het intussen kenners gekry om die spesies te identifiseer en om die rede vir die migrasie vas te stel. Inwoners van bosagtige en bergagtige dorpies in Port St. John's was geskok toe hulle op die 1000-pote afkom. Huise, mure, bome en plantegroei was bedek met die geleedpotiges. We are all shocked by this incident. We never saw it in our lifetime. But there is a saying that at some stage in 1959, there was this incident of these millipedes. So we don't know where they come from. You feel like there is something that is bad, but we know that nature changes. So we're hoping maybe it's only nature. Omgewingsbewustes sê die 1000-pote het na vogtige en bewoonbare gebiede geskuif weens klimaatsverandering. Die broeiseisoen kan dalk ook die migrasie veroorsaak met 1000-poot wat meer as 300 eiers lê. When the conditions are suitable, when it is moist and when it is dark in that area, the eggs will hatch and release the small millipedes, and then those millipedes will move from one place to another, trying to look for food. And I think this is the situation that is happening here. Die departement van landbou het amptenare ontplooi om die beweging van die 1000-pote te monitor. Die Afrika Nasiesbeker begin vanaand. Australië wen die reeks om die as en Suid-Afrika se Jaden Shaper palm nog 'n titel in. Bly by ons vir sportnuus. Welkom terug. Die Bafana kaptein Ronwen Williams sê Suid-Afrika kan sy stem dik maak by vanjaar se Afrika Nasiesbeker toernooi in Marokko. Die toernooi skop vanaand af wanneer die gasheerland en die Comore-eilande mekaar pak. Bafana speel môre aand in sy eerste wedstryd teen Angola in Marrakesh. Williams meen sy span, wat in 2023 derde geëindig het, kan vanjaar selfs beter vaar. We've got the ability, we've got the quality, but we need to show up and we need to showcase how far we've come as a team. But I think the big nations or the favorites will always be the host nation, and you know, it's obviously for them to lose, but we believe that we can go all the way. For us, our objective is to go a step further than the previous AFCON, and that is to show growth. Does that mean we go all the way to lift it? That is everyone's dream. Australië het die reeks om die as teen Engeland in Adelaide beklink danksy 'n 82 loopie oorwinning in die derde toets. Die tuisspan het nou 'n voorsprong van 3-0 in die reeks van 5 toetse na Engeland op dag 5 vir 352 uitgebou het. Engeland het dag 5 met 'n agterstand van 228 lopies begin en net 4 paltjies staande. Die sterkant kolwers het goed vasgeskop, maar Australië se bowlers het uiteindelik die knoop deurgehaak. Die Australiese kaptein Pat Cummins sê die taak was moeiliker as wat hulle verwag het. I think that's when we're at our best, this cricket team. You can't really, rush things here in Australia. I think you kind of will it to happen, but it doesn't really work that way. So it's good old-fashioned grind a lot of the time, and I love the toil from all the guys today, and got a little bit closer than I would like, but pretty happy. Die Engelse kaptein Ben Stokes het sy spelers voor die toets in die openbaar geroskam en hy het die kwessie weer aangespreek. Look, all the stuff from last week around the stuff, that I wanted to see a bit more from the team, I can definitely say I've seen that this week. Some of the guys lower down the order, I thought stuck in and showed that courage and fight and responsibility that I was asking for. Yes, we've been on the wrong side of the result, but I think we can take a lot from this game into the remaining 2 games, and I think we've learned a lot about ourselves as a team as well. Die volgende toets is die 26ste Desember in Melbourne. Harry Olivier, SAK nuus. Suid-Afrika se Jaden Shaper het sy tweede DP wêreldtoer titel en het meer as 'n week ingepalm. Die 24-jarige van Benoni het verlede Sondag 'n deurbraak oorwinning behaal by die Alfred Daniel Kampioenskap in Johannesburg. By die Mauritius Ope het Shaper die Amerikaner Ryan Gerhardt in die uitspelronde uitgestof danksy 'n arend op die tweede puitjie. Hulle het die toernooi aanvanklik gesamentlik in die eerste plek afgesluit op 266
22 onder die baansyfer. En dit is dan al vir vanaand. Onthou ons is môre aand om 8:30 terug op SABC3. 'n Mooi aand verder. Totsiens.